Maya payabak po kay kayungan, at yuta na po king katlong Domingo ning Koresma. Kaniting banal akapag masusyan, iyabetala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking kaya donan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, Lori Jimenez, Peli Ebreo, Rogelio Mariano. Para king kebaitan dari Jaden Kahil Lazaro, Felicidad Reyes. Para king espesyal na intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Chris Paldeng, Mercy Pel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Rason, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yason, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rika D., Joshua and Jonel Pamintuan, Demetrio Simon, Carla Bianca Bartolome, pamilya ng Michael at Nida Orquico, Daryl Francis Sanchez, Demetrio Simon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Most Reverend Florentino Labarias, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Cecilia Kiambao, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Cecilia Kiambao, J.D. Asis, Antonia Guevara, Ana Benitez, Virginia Cube, Maria Nicolay Rose Santos, Corazon Gloriani, Eric David, Sinaida Bautista, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king ligtas apamaglakbe ng Arceli Salangsang, at para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong meyango na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Roberto Gosun, General Amado de Mata, Teresita Dalay, Julio Velasco Jr., Federico Benco, Jose Gintu, Danilo Canlas, Samsung Palafox, Diosdado Manansala, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Juliana Pamintuan, Alma Payumo, Aileen Tolentino, Kathleen Baking, Biding Parungaw, Willie Basilio, Gloria Teodoro, Carmen Luna, Remio Sr. at Victoriana Rosimo, Seferino Angela Rustico Estravillo, Rupino at Olivia Estravillo, Claro at Petra Armario, Ombong at Loling Quezon. Ading sablang kaladwa king purgatorio at deta ng alang ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong kaya katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katang eganaganang frontliners.
Ang tatapos ko ini. Ito naman sa siya piano. Ito po open po eh. Ikalag na po mahulap ang tatapos ilan yung verse? 3? 3 kasi Papo 3 po yan yung pong mabit yung sulat po. Magbataan po ba? Pero po, pagin nyo po, yung panapo yung panapo. Magbataan, lagay tayo yung mabit sa pagkakit, pas magkakit yung pagkakit. Kita po, either salt and open po yung pinapo. Hanggang ka po tayo, hanggang po ito, hanggang na kami tayo. Number 2.
Anting meto nga balayaning Ginoo, mitipon-tipon damungan, king lagi ning ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning Ginoo tamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili asan ang parati kay kayungan. At kaya ka mo rin. Kakaluguran king mitmong kapakumbaban, at king kataymikan daring kay katamong pilubluban, ganakantalangin at sisyan ning sablada mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng Lunes at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoong Jesus, balo mo ingatsu karing pilubluban mi. Patawaran mo ring kasalanan mi at panuwanan mo kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo e mutula ing gamitan mi ing kayeng kasalpantayanan para king sarili mi mong kapakanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, pagnasan mong luguran miya ing kay kaming Diyos, king mabilog ming puso, at luguran ding para ming tao antimo ing kay kaming sarili. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos, sumayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, maralas milang gagawan bale ning ketasan at kasakiman ding puso me, imbes na kari naning lugod at kayapan, anong nuka matulang mandatila. Itabi mo ing sablang dewakan karing puso me, at gawan mo keng mabye batu ning meto nga komunidad, anong nuya malyaring mibiyebye at magari ing anak mong Yesu Kristo, ang mabibye at magari kambe mo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Tamamasang ibot, king libro ning Exodo. Migsalita yung Diyos, at ilareti ringkeyang amano. Ako ing ginungke kong Diyos, amilwal ke kayo, ibat Ehipto, nung nuka rin ko mayalipan. Eko mika kayaliwang Diyos, subali ka na ako. Eko gagawang larawan para kaya kayo, o nano pamangkawangis ding nano mang atyo, karin banwa, keti king yato, o king danuman, o king atyo king lalam ning yato. Eko duro ko karing idolo, o sasamba kareti, uling ako, inginungke kong Diyos, Diyos siyang mapangalalo. Parusan ko retang masama ka na ko, at pati na rin karelang palipi, ang gana ka rin karelang apo, at apo king tud. Dapot papakit ko ing lugod ko, karing libu-libong lahira, detang malugod ka na ako, at maminto karing kautusan ko. Eye gagamitan ing lagyo ko, king marawak akapagnasan, uling ako ing ginungke kong Diyos, parusan ke ing ninumang gagamit usto, king lagyo ko. Igalang ye ing aldo painawa, at papagbanalan ye. Atin kong ana mayaldo, para daptan nyo ing obrayo, dapot ing kapitong aldo, metong yung aldo ning pamagpainawa, ang makatagulaling para kanako. Ala metong man amalyaring magobra,
kingaldo iti, emu ikayo, nune pati na ring anak yu, dingke kong alipan, dingke kong sese animal, o kaya ring taong dayuan, amaki pamalit kaya kayo. Kilub ning anamayaldo, ako ing ke kong Diyos, lelangan ke ing yato, ing banwa, ing dayat malat, at ing sabla-sablang at tsukareti, dapot king kapitong aldo, pepaynawa ko. Ita ing sangkan, nung bakit ako, ing ginu, pepanwanan ke ing aldo paynawa, at gewa king banal. Igalang niya itatayo at imayo, ban kumabaing beyo king labwad, ababye ko kaya kayo. Eko makamate kaparang tao, eko makipangalugod, eko manako, eko sasaksi kaya katutuan, laban king kenu paman. Eye ang kaminan ing balening kapara yung tao. Eye ang kaminan ing asawa na, ring alipa na, ring baka na, ring keyang asno, o ing nano pamang bandina. Itiyay nga mano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo, Ginu at yulakeka ring amanong babyebye alanganga. Ginoo at ilukeka ring amanong babyebye alananga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babyeyang bayong biyeking tao. Apanaligan mula ring tuntuna ning Ginoo. Kabiasnan babyera, kintaong alang balo. Ginu at yulakeka ring amanong babyebye alanganga. Ding kautusan ning Ginoo matulid la, minuman ning tutupad tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo ustula, babyelang sala karing mata. Ginu at yulakeka ring amanong babyebye alanganga. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo, sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo pawalang katutuan, alayang kakabiran ni numan. Ginu at yulakeka ring amanong babyebye alanganga. Malang may git king ginto, may git lang pibuburyan king dalise ginto. Mas mayumula kesa king inuyat, may git la kanyaman king pulot panilan. Ginu at yulakeka ring amanong babyebye alanganga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Mala ing aduan daring Udyo at kabyasnan ing pantunan daring Griego. Dapot kami panaral miya i Kristo ami pako king krus. Aral la makatayt karing Udyo at kamangmangan karing pagano. Dapot para karetang inaos ning Diyos, udyo laman o pagano, iting aral yay Kristo. Ing upaya at kabyasna ning Diyos, ulinging balamo kamangmanganing Diyos, may git kang kabyasnan ding tao. At imbalamo kay naning Diyos, sikanan na may git, king salitang sikanan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakat tapo bang parangalan ing maya pabalita.
Kita mo ngan po, uli ning lugod ng emunano ning Diyos, king yato, binyening buktong ng anak, baning ninumang maniwala kaya, mirinan niyang biye alanang. King Ginoo manatili yagay kayo, At keka antimorin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Malapit namo ing Paskwa daring Hudyo, inya Jesus mintaya Jerusalem. Disnano king templo ring magtindang baka, tupa at patipati at ing maglibe kwalta akarin pakaluklok. Ginawayang pamarug alubid, at tinabinongan king templo ring magtinda, patipati pati na ring tupa at baka. Pinyambulat no ring kwalta daring maglibe sa lapi, at penwag no ring karelang lamesa. Nga ni Jesus karing magtindang patipati, ilakoyo ketiren, ay agagawan palengke, ing bale ng hibpako. At din kaya nga lagadaga nakara, ing sasabyanan ning kasulatan, ing pamagmalasakit ko king balemo, balamo aping mikakaluko king puso ko. Uli na nita, ring Hudyo kitang dakeya, nanong tandang pagmumulalan, inga bakit mo kaya kami kingatin kang matulid daptan mo yan? May kibat ya Jesus. Lasakan niya iting templo at kilub ning atlungaldo italakad kayong pasibayo. Ding Hudyo nga rakeya, nagaway iting templo kilub daring 40 at na mabanwa. At ika, italakad me kilub na mo ning atlungaldo. Tapos ting templo nga manwana, yapining kayang katawan. Inya-inyang sinubli ng mebye, aga nakada, ring kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwala laking kasulatan, at karingamanong sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus sa Jerusalem, king piyesta ning Paskwa, dakan lang tao ring meniwala kaya, inyang ikit do ring tanda apag mulala na depat na. Makanyan man migtiwala Jesus karela, uling balo nung balo ring sablang tao. Na kailangan pa ing damdaman da, king aliwa ing tungkol ka ring tao, uling ya mismo, balo na, nung nano, ingat siyo king pusura. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayo magsabla. Kapilan pa mo po kini king kagatamong parokya Aldo Domingo, atin ko pong bininyagang anak, atin kong bininyagayanak. 4 po ring anak ka bininyag ko. Milyari iti niyang milabasan pa mong bulan na ning Pebrero. Itang metong ngayanak, ding tegawa na yung kabilangan daw walula, ding kayang ninong at ninang. Ing kadwa na mga anak, ing kabilangan da rin kayang tegawan, labilang metong. Itang 3, labilang nga 2. At itapong 4, tauling bininyag kong anak, ing kabilangan da po rin kayang tegawan, labilang 9. Ngeni po, karing pengari po tang papabinyag do rin anak ta, paluyula, singkara kal tegawan. Bala mo kaubusan la, karing ninong at ninang. Inyapin po putang pakrusan mo ne, kanwan inganak, karing tegawa na, gumagaya inganak, bakit? Uling mapupupudya kanwan inganak.
Daring degawan. Nga ko pinpuke kayo niyang milabasa na bulan, may minyag ko nga anak, 4 la, kabilangan deting anak. Bayuin kapag masusyan king sakramento ning binyag, inyang umena akong lungob, keni king pisamban, aba, at no king kangye. At no king kangye. Ding papabinyag, atin lang pong aliwang sisikaswan, atin lang atupagan. Ding tegawan, ninong at ninang at ding aliwang bisita, kanya-kanya lang pindot karing cellphones lang. At ding aliwa naman pong meron na atsuken kanita, may papagdaldalan la, may papagchismisan la. Sakramento ning binyag, ing mumunang diling sakramentong tatanggapan na ning metong yanak, o ning metong nga Kristiyano, ning metong nga Katoliko. Bali po yung gawa ko. Bayo ko numpisan, ing kapag masusyan, nga kung may nabilin, karing taong atsu, kanita, king binyag, nga ko. I kayo pong bisang makipagdaldalan mo, lumwal ko po pakabuklat la puring paspol ning pisampan. Sagrado ya iting lugar. Lugar nening kasagraduan, kabanalan, nga ko. Bali po yung milyare, may tok-tok la mo galang gubingan. May nahimik langan. In today's gospel, Jesus was angered by what he saw in the temple area. First, money changers were taking advantage of foreigners. What else? Vendors of animals for offering were charging too much. Talamak king kamal yan. Ale, kinga pansina na ning Gino, kinga saksyana. Imbes na iting lugar, iting templo, lugar yang kasagraduan, lugar yang kabanalan. Pero king ikit na, talamak, puro kamal yan. Puro kasalanan. Iti ingsang kaninya mi buhaya. Iti ingsang kaninya mi muwaya. Penabi na la, malinoya king pamamasa tamo. Penabi no ning Gino. Deting magtinda. Ding pestuda ng penuwag na la, nga naning kagatamong pamamasa. At pega nakarela peyalala na ning Gino. Na ing templo, dapat yang irespeto. Because it is a place of holiness. Stop making my Father's house a marketplace. Nga naning Gino. Eye gagawan palengki ing balena ing tuknanga na ning ibpako. Nga nang malinong mipasyag ning Ginong Yesus king ebanghelyo. Nekad malyari daya mo naman pong tunggen o sambitlan o sabyan king antikaniti mo na mga mano. Eye gagawang lupang pera ing tuknanga ning Diyos ketiking parokya. Eye gagawang lupang pera ing bale ing tuknanga na ning Diyos ketiking parokya. Kutang kumo. Nukarin niya wari maglupang palengki ing tuknanga na ning hapong Gino. Nuta mo maglupang pera imbes na lupang grasya. Isipan niyo na mo po. Nuta mo dapat maglupang grasya. Kapilan tamo maglupang pera imbes na lupang grasya. Nuka rin na maging lupang palengki ing tuknanga na ni nga pong Gino. Ang yang namang nuka rin at yung Diyos po, God is everywhere and we can communicate with Him wherever we are. But, when there are designated places for worship, they must be respected and treated as such. King palengki, balo tamo sasali. King pisamban, mangadi. Panetayang daramdaman iti. King palengki, sasali, king pisamban mangadi. King palengki, pansinan niyo po. King palengki, ing sabla sa saliwan. Pipilinan, tatawaran, babayaran. Atin pa, king palengki, ing malilyari nano, utangan. King palengki, komersyo, ing pisasabyan. Pero paganaka, makanyan, king tuknangan. King bale na ning Gino, po makanyan. King bale, king tuknangan, ing lugod, mabiye. King bale, king tuknangan, mayayakit ing pamanyese, ing mipapanantabe. King bale, king tuknangan, ing pamiyutos, sasaliwan, tatawaran, pipilinan, babayaran. Stop making my Father's house a marketplace. Gagawang palengki, ing tuknanga na ning hapong Gino. Ning ibpako nga na ning Gino king pamamasata mo.
Nano ping payabot na nitiking balang metong kay katamo? Adwang bage, ing pawaganan ning mipas sa ebanghelyo kay katamo, kung bakit maging lupa yang palengki ing tuknangana. Mumuna, potang masiglana, potang mangye na karing tao ing manoknangan, karine maglupang palengki ing bisamban. Whether we admit it or not, itingan dapat tayangan. Kaniti, guilty tangan. Ale, balad na po kasi ring haliwa kay katamo. Okay mo na makipagchismisan, okay mo na makipagdaldalan, kabang ipamagumpiseng kapag masusyan. Balad na ring haliwa kay katamo, mayap ing makipagchika ka, kabang ipamagumpiseng Santa Misa, but it's a big no. It's a big no. The church is a house of prayer. It is a place of holiness, a place of worship. Potang masiglana, potang mangyena, karing tao, ing manoknangan, ing mandatila, pinaman, ing mamale, pinaman, karing niya maglupang palengking pisamban. O ini pa. Potang king pisamban mismo, ing mararamdam, imbes na sermon on the mount, naging sermon on the amount niya mo. Maglupa yung palengking pisamban, potang ing nararamdam na mo, yapin ing sermon on the amount, imbes na sermon on the mount. Second collection, fundraising, sponsors king misa, sponsors king nobena, sponsors king maleldo. Potang mangyena, potang masiglana, karing tao manoknangan, karing niya maglupang palengki ing pisamban. Kadwa, maglupa yang pera, maglupa yang palengki ing tuknangan ni nga pong Ginoo, potang ding mismong parokyano, potang ding mismong sisimba, kanya-kanya na lang. Kadwa, maglupa yang palengki, ing tuknanga na ni nga pong Ginoo, potang ding mismong sisimba, potang ding mismong parokyano, king metong aparokya, kanya-kanya na lang. Kuri nang sabihan, potang ding mismong susuyo king pisamban, no may kakasunduman. Nakalungkot man pong sabihan kayo, kung minsan, kung sino pa po yung mga naglilingkod sa simbahan, sila yung mga kanya-kanya sa totoo lang. Sila yung grupo sila, yun ang katotohanan. Kapilan man, manuknangan, ing banalay espiritu, karing taong solo-solo. Kapilan man, mamale, manuknangan, ing banalay espiritu, karing emi kakasundong tao. Iti po yung dapat tamong ikumpisal. Iti po yung dapat tamong anyawaran kapatawaran ngayon yung panahuning Kwaresma. Nano? Among nano po yung ikumpisal mi? Among nano po yung anyawaran tamong kapatawaran ngayon yung panahunan ng Kwaresma? Yung dapat tamong ikumpisal at panyawad-tawad ngayon yung panahunan ng Kwaresma, yapin po yung ugaling malapaleng kita mo, anting balayanan ng apong Ginoo. Iti yapin, ing ugaling malapaleng kita mo, anting balayan na ning apong Ginoo. Paganaka, pumiraton ing espiritong banal, karing taong mi papangalakal. Kapilan man miraton ing espiritong banal, karing taong mi papangalakal. Ing lupa na ning apong Ginoo, ing larawan na ning apong Ginoo, po mayayakit, karing taong kanya-kanya, karing taong mangye at solo-solo. Kutang, nanuyawari lupa ing apong Ginoo. Nanuyawari lupa ing apong Ginoo. Tandaan po, ing lupa na ning apong Ginoo, po lupang pera, nune lupa yang grasya. Ing lupa na ning apong Ginoo, lupang pera, nune lupa yang grasya. Bakit ot lupa yang grasya? Kasing bendisyon na napabayad. Ing Diyos, ing lugod na napabayad, alang bayad. Ating kalam na, ing grasya na, alang bayad, patanggap na, kaya katama. Remember, each church, every church was dedicated for worship of the community. The church is a place of holiness, a house of prayer. It must always be available for anyone who wanted to pray to God. Gagawang palengki, ing bale ng ibako, buri nang sabyan,
papanatilyan nyo ing kasagraduan at kabanalan king tuknanga na ning hapong Gino ban kanita ing grasya na kusa tamong tanggapan karing biyeta. Amen? Alakad ko angan po. Ipasyag tamong ngayon kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal a Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang maybe. Pepay ta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka rin mabiye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. pakamalan kong kakalukuran, manalangin tamo king Ginoong Yesus, ang makibalo king atyo king puso ning balang tao, at manalangin tamo ng Enikeya, king Espiritu, at king katutuan. Karing balang kayaduanan, ngayong anpong maniga po, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Ulitan niya po. Gino, pakrandaman mo ing panalangin mi. Potang ing tao, manintun niyang meto nga Diyos a panalanginan at panaligan. Ipagkalub mong eya manakit aluang Diyos, subali king igpa, ing anak at ing banal a Espiritu, bangsamban, luguran at suywan. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Potang ing tao, manintun niyang metong akasalpantayanan, bang paniwalan. Bustan mong akatabnuna ka, Ginong Diyos. Pakrandaman na ing sasabihan mo at tukyan indaraptan mo. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Potang in tao, manintun niyang metong akapanayan, akeyang apanaligan. Bustan mong atuklasane, ingamano mong tumayid at munyesigla keya. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Potang in tao, manintun niyang tapat alugod. Bustan mong atuklasana ka, Ginong Jesus. Amabiyak karing tao, karing karelang amano at dapat. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Potang ing tao, manintun niyang metong a komunidad. Bustan mong atuklasane ing Santa Iglesia, anting balen ng igpamo, at nungnu akatubno ing kekang kapatad. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin me. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Ilori Jimenez, Ifeli Hebreo, at Roelio Mariano. Para king anibersaryo na ning kebaitan dari Jaden Khalil Lazaro at Felicidad Reyes. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercifel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Rika D., Josuel and Jonel Pamintuan, Demetrio Simon, Carla Bianca Bartolome, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, Demetrio Simon, at Lilia Valencia. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Marcelino Miranda, Cecilia Kiambao, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Ana Benitez, Virginia Cube, Maria Nicolay Rose Santos, Corazon Gloriani, Eric David,
Zenaida Bautista at ding sablang kapatadang masakit. Para king ligtas ng pamaglakbeng Arceli Sanggalang, at para king alananggang kapainawan, daring kapatadtamong meyango na biye, lalong-lalo na, de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Roberto Gozon, General Amado de Mata, Teresita Dalay, Julio Velasco Jr., Federico Benco, Jose Gintu, Danilo Canlas, Samson Palofax, Diosdado Manansala, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Juliana Pamintuan, Alma Payumo, Aileen Tolentino, Kathleen Baking, Biding Parungaw, Willie Basilio, Gloria Chodoro, Carmen Luna, Remio Sikat, Victoriana Rosimo, Seferino, Angela, Rustico Estrabilio, Rufino at Oliva Estrabilio, Claro at Petra Almario, Ombong at Loling Quizon, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ng makaga na kapakarela. Makanyan mo naman, para po king kanwanan at kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, daring kapatagtamong mito, may epektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatagtamong mituran kaniting COVID-19, at para king kaligtasan na, ring kekatamong ganaganang frontliners, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginu, pakrandaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tapo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, maging malapit kesa nagkeka at luguran na ka. Emo kaniting Eucharistia, nuneking sablang dapat mi at amano, uling ikaing ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Kau
Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Ikaw, karinggamot mo, king kapurit, kaligaya ni kaya kang lagi. Kaya saplala na bilog ng Santa Iglesia. Ginoo ka pamilatan ng grasya na niting sakripisyo, ikesa ng manyawad, kapatawaran, makasadya king mamatawad king metong at metong. Itingan po, aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ante mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo, Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Iting maulanang panauning grasya, yung regalo mo king kekang familia, ban makapagbayo kami pilubluban. Dirinan mo keng sikanan, ban padalisayan din kay kaming puso, panasupil din kay kaming hilig, at kapamilatanan iti malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo keng mibyebye kaniting lilipas sa yato, kabang ting puso mi, makayat nala, king mapupupo sa yato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape at pipasalamat yakeka. Piraso ni at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Hapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang gabi gaganakhan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
Binyagin ni gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anding metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Jose at Danilo, ay naus mong meko na kitiking iyato. Andining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling nebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niya, ading sablang meya mo na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria ing Birhen indo ning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo kay kaming patulunan. At inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristo keka anak. King kapamilatan na, kambena at kaya, ipang mayupayang tutuwa. Kagumning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggana tingalan hanggang. Gini po, ang tamong anak ng inampun, yung kaya katamong malugod na gino, maus tamong enikeya karingamanong tiro na, kaya katamo. Ing
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Huling kaya ka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimo rin. Ipakita pong ening may kakametong tamo king kapayapan. Niyoing kay katamong maya pag Ginoo Yesu Kristo, iyang kordero ning Diyos sumilalako king kasalanan ning yato, mapalad laring may yaos king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatangpang tanggap kaya ka, dapat iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginoo king pamakiragemi kaniting sakramento, tanggapan misaning kapatawaran mo at mitipon king miyabe-yabe king pamisan metong at kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapo sagli. The Stations of the Cross this coming Friday, March 12, will be led by our parishioner of Phase 3 and 4. This will take place at the church patio, followed by the celebration of the Eucharist in the church. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Stations of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass. Let us be one with our parish community in the observance of this Lenten activity. Thank you. Siklaud tapo. Ingoratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit tayo pami, lalapit kami kay kakaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni kay ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kay kami, ing makauyulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan na ring memalan. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasula ka ring masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili rin, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya nguna biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sablang, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagpahayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdel kaming magkanlugo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan mi. Doon bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili kay kayo, At kaya ka ante mo rin.
itukuyo reng buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Kapamilatan din kaya nga mano at dapat Iyesus migsalitaya kay katamong ene, batayang suyuan ng Diyos antimo nung makanano ng siwan, king espiritu at king katutuan nga nawari. Ingaldoldo tang pamibiyebye sukat lang milapat king kay katamong kasalpantayanan, king tapat akasuyuan king Diyos at karing kaparatang tao. Sukat tanggawan malaya ing kay katamong sarili para kaya at para karing tao king kagalangan at lugod. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa ating anak, ating banalay espiritu, Amen. ing banalamisa mayari ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos. Makiramdam